Nok mar nases e ute mag thieth ma piny owacho e pacho ka koro weyo nyithindo matindo kama tek ahinya to yore mag yudo thieth mowinjore. Nonro manochiw gi riwruok mar KEMRI nyiso ni osiptande mang'eny koro chuno ni bet gi jochiw thieth achiel kende kuom nyithindo 19. Nonrono bende nyiso ni nases marito nyithindo matindo ok nyal chiwo thieth madwarore mapiyo kaluwore gi olo ma gibet godo. One nurse can be taking care of either anything from 15 to 30 babies in a 12-hour shift. And so in that time, the nurse approximately has around 30 to 35 minutes per baby over the whole 12-hour shift. So I think one of the questions we ask ourselves is how much can you do in a 12-hour shift if you have only about half an hour to take care of a very sick baby? And you're just one nurse maybe taking care of 15 to 20 babies. We cannot run away from the realities that we really need to increase the number of nurses who are offering care in our neonatal units in the public sector.